Bakwethu kuyikudibana lamhlanje siyathokoza kuhlelo lwethu Buza Ibhayibhili likuphendule. Sithanda ukubonga abafundisi, umfundisi uOB, umfundisi uCK, amajaha kompofu bebesemhlanganweni yamadokodo kodwa sebephendukile. Bana siqhubekele phambili ngohlelo lwethu. Ngithanda ukubana banikele lithuba bana basamukele andubana singene kuhlelo lamhlanje. Bafundisi. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu Buza Ibhayibhili likuphendule. Okhuluma ngumfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, siyahlangana njalo kule iviki lapho esifunda khona elizwini likaThixo ndawonye. Okhuluma ngumfundisi uOB Mpofu. Sengathi uThixo angaba lathi siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Ithini ngichasise lokho singakangeni kuhlelo lamhlanje ukubana lamhlanje siza kugqiba uhlelo lwezifundo zeBhayibhili lwalolu hlobo esizenzileyo kusukela emvale. Kuqala inyanga kaMfumfu eka October ngesilungu sizaqala incwadi emangalisayo, incwadi kaSambulo loDaniel. Incwadi ezimangalisayo ezikhuluma ngokuphela kwesikhathi. Nxa ufuna ukwazi ukuthi umhlaba uzaphetha ngani, into ziya ngaphi, impi yeUkraine leRussia izaphetha ngani, ungahluki kuyona lindawo lalela kona lamaviki engikhulume ngawo ngenyanga kaOctober loba umfumfu. Lamhlanje ke bafundisi sikhangela indaba sike sayiphatha la. Kodwa ikhanye indaba engani yahlupha. Kunjalo. Kufuna ukuba siphinde indaba yokufa. Sifuna ukubana sikhangele indaba yokufa. Ikakhulu sikhangela ukuthi kulamanga uSathane awagcwalisa emhlabeni ngendaba yokufa. Indaba ehluphayo. Ake sikhangele iBhayibhili lithini mfundisi CK ngendaba yokufa. Kumbe iwapi amanga uSathane awaqamba eBhayibhilini alokho waqhubekisela phambili ngendaba yokufa. Siyabonga mfundisi, sizafunda encwadini kaGenesis sahluko sesithathu ivesi ngelesine. Kodwa ke ngizayiqalisela phezulu ukwenzela ukuthi bayizwe kahle kuvesi yesibili. Inyoka yathi kowesifazana, impela uNkulunkulu watsho yini ukuthi lingadli okwezihlahla zasensimini na? Wesifazana wathi enyokeni, singadla izithelo zezihlahla zasensimini. Kodwa ke ngezithelo zesihlahla esiphakathi kwensimu uNkulunkulu wathi lingazidli, lingazitinti ukuba lingafi. Verse 4, inyoka yathi kowesifazana, kalikufa. Ngamanye amazwi amanga aqanjwa nguSathane lapha ukuthi njengoba ke uNkulunkulu wayebalayela uAdam noEva ukuthi lingadla lingathinta lizakufa. Kufa. Yena ubuya athi alikufa. Yiwa amanga wona lawa lokho oqhubekela phambili namhlanje yikubona kungaze kufiwe. Thina siyakholwa njengabantu abasundu kakhulu silandele ezethu inkolo ukuthi umuntu ungafanga. Fundisi singakubamba umndomo ngibonani vele kuzizwe zonke. Into liyahlupha. Kunjalo mfundisi wami. Intshumayelo kaSathane leyo akula ukuthi umhlobo bani, umhlophe unsundu njani. Kunjalo. Ngibona ngani amasiko wonke alakho okutsho khona okutshoyo. Kunjalo indlela zakhona. Kodwa ukuthi umuntu ofileyo kanjani? Kafanga. Ukhona kwenye indawo lapha khona. Bona ngani yona la manga kaSathane kukhanya ngani uyaphumelela ngawo. Kakhulu mfundisi wami. Kwenziwa yini ukuthi amanga la aphumelele ngawo? Mfundisi OB ungakakuphendula umbuzo wakho olandelayo. Siyabonga. Ezikhathini eziningi okwakuqala mhlawumbe esikunanzelelayo, uSathane uyakwazi ukuthi abantu bayafisa ukuphila bengafi. Kodwa abe sebatshengisa indlela engayisiyo. Indlela kaJesu yeBhayibhili yokuthi umuntu aphile impilo engapheliwe ukuthi amukele uJesu. Njalo abe sesithi nxa kungenzeka afe uJesu uthi ulele ethuneni abe sevuka. Kodwa uSathane yena uthi hayi, umuntu angaphila impilo engapheliwe kodwa engayanga kuNkulunkulu. Yikho esisa abantu enkolweni yokuthi hayi wena vele kawufi wena ngokwakho. Umuntu vele kasoza. Umuntu vele kafi. So uSathane okwenza ukuthi amangala aphumelele ukuthi uSathane uthatha iadvantage yokuthi abantu bayakufuna ukuphila kodwa bengafuni kuya kuJesu. Yikho ke sithi wena ungafa ususiba sesigabeni esikhulu kulaleso kade yiso sona usaphila. Yikho abantu inkolo eziningi ezithi abantu abafiliyo kabafanga ziyabe sezibona sengathi abantu abafiliyo abantu abaphilayo kabalamandla kulabafileyo. Osefile lwana nguyosela amandla okwenzela abaseleyo.
So usathane ukubeka ngaleyo ndlela esenzela ukuphambanisa icebo likaNkulunkulu eliliqiniso elokuthi umuntu angathola njani impilo engapheliyo ngokuya kuJesu. Ngicela ukuthi sincedisane nibafundisi khonapha nxa ukhuluma useze nje emfundisi sikhe ngikhumbula angazi line kweluseni. Thina saba lezona ezinkulu zokubulala uNtulo. Angazi uNtulo sasimbulalelana. Baba kuthiwa uNtulo kwakuthiwa kayekhuluma kumdala. Lonwabo. uNtulo kuthiwa ethela izwi lithi abantu kabafe banjani? Kabafe banjani? Bengavuki. Unwabe sithi abantu kabafe bamvuka. uNtulo wasegijima waqalela unwabu. Kunjani? Nxa unwabu sefika unwabu sokuthiwa sesizwe kabani? LikaNtulo. Yikho kuvela khona isaga lesithi ukusizwe likaNtulo isiga sona leso. Kungezela khona apho mfundisi. Icebo likaNkulunkulu vele kwakuyikuthi umuntu aphile impilo engapheliyo angafi. Yikho wayethe kungadliwa isihlahla njalo singathintwa. Kodwa uSathane nje yabona ukuthi usebuya ngecebo lifana nayo likaNkulunkulu. Kodwa ke usebuya engezelela amanga. Usefaka indlela engayisiyo. Lokuthi khonapho engxenye uSathane yena uNkulunkulu wathi ukuthi liphile impilo engapheliyo kumele lilalele. Kodwa uSathane uthi lanxa lingalalelanga lingaphila impilo enjani engapheliyo. Ake sikhangeleni futhi ake sibuyeleni eBhayibhelini bafundisi lapho OP sincedisa ukuthi ukufa khona kwangena njani. Siyabona. Nxa sikhangela eBhayibhelini lapha kwabaseRoma ngo5 verse ngo12. Singaya futhi la uGenesis ngo3 nje isahluko sonke. Sikhangele khona phana. uRoma 5 verse 12 ngizayibala lapha. Ithi yona ngakho njengoba ngamuntu munye kwangena isono emhlabeni lokufa ngenxa yesono. Ngakho ukufa kwamemethekela ebantwini bonke ngoba bonke bona. So iBhayibheli lapha iyasitshela ukuthi ukufa kweza ngenxa yesono. Ngenxa yesono sika Adam. Kwase kumemethekela ebantwini bonke ngoba abantu bonke bonile. So sibonani ukwakuthinta lapha umfundisi wami lapha ukuthi ukufa kwakungekho ecebeni likaNkulunkulu. uNkulunkulu wayedale abantu ukuthi baphile bangafi. Kodwa lokho kwakweme ekuthini bayalalela yini umlayo kaNkulunkulu. OGenesis 2 verse 17 ngalo ukuthi lingadli isihlahla sokwazi okuhlelani lokubi. Wayebalayele uNkulunkulu. Kodwa abantu ke bona basebekhetha ukwenza njani? Ungalaleli badla isihlahla. Kwase kungena ini? Ukufa. So ukufa singathi thina ngumangenela. Ngesikhiwa kuthiwa ngu-intruder. Umangenela into yagqekezayo eyangena ingafunakali ecebeni likabani? LikaNkulunkulu ngenxa yokukhethwa kwabobani? Kwabantu. Yikho kukhona ke namhlanje. Engxenye khonapho singagcizelela futhi ukuthi abanye abantu bathi umuntu nxa esifuthethwe nguNkulunkulu. uNkulunkulu kayisuye owaletha ini? Ukufa. Ukufa kwalethwa yini? Isono. So kumele sikunanzeleke khonoko. Yikho kukhona namhlanje ukufa. Siyabonga. Nxa umuntu esifa kuyini okwenzakalayo mfundisi? Kuthiwa nqatha ubani kasekho, ubani sefile. Kuyabe kwenzakaleni kuye? Siyabonga mfundisi. Sizafunda iBhayibheli kuGenesis isahluko sesibili, ivesi ngelika 7, ivesi lesikhombisa. iBhayibheli lithi yona ke inkosi uNkulunkulu yasimbumba umuntu ngomhlabathi. Yaphefumulela umoya wokuphila emakhaleni akhe. Umuntu waba ngumuntu ophilayo. Uzananzelela ke ukuthi umuntu ukuze abe ngophilayo kuhlanganisa uthuli lomhlabathi olwabumba isibunjwa. Lo mphefumulo wokuphila waphefumulelwa emakhaleni. So okwenzakala ekufeni komuntu ukuthi umphefumulo wokuphila uyehlukana lesidumbu somuntu esabunjwa ngomhlabathi. Kungavele konoko kokubili kwehlukane umuntu yabe sefile. Yikho kwenzakala ekufeni. Akula muntu osale esaphila ngoba kuyakwehlukane lokho kokubili. Kamele uyicacade indlube ekhasini lapho mfundisi. Ukuthi ukuchasise ngoba kulapho kule ndaba khona khonapho. Okuthiwa ngesilungu immortality of the soul. Alright. Abantu abakholwa ukuthi kulento okuthiwa ngumphefumulo. Ephilayo. Ukuthi lanxa sokwehlukene wena inyama le. Nxa umphefumulo kodwa uyabe lokhu phila kwenye indawo. Abanye bathi ezulwini, abanye bathi anquma. Kodwa ke mbonani indaba isekuthini? Kulento okuthiwa ngumphefumulo. Okuthiwa soul yesikhiwa ezimele yodwa. Akukwehlukanise kuhle khonapho. Alright. Wothi singakakwehlukanise sifunde enye ivesi futhi kuMtshumayeli mu-12 ivesi ngelika 7. Ithi yona ke iBhayibheli lapha kuMtshumayeli mu-12
ivesi ngelika 7 ithi yona ke lothuli lungakabuyeli emhlabathini lapho lwavela khona lo moya ubuyela kuNkulunkulu owunikayo njengoba ke iBhayibheli likhulumile kuGenesis lapha ukuthi uNkulunkulu wabumba umuntu ngothuli lomhlabathi wasephefumulela umphefumulo wokuphila emakhaleni ungayilandelisisa kakuhle kayisitshela ukuthi uNkulunkulu umoya lo wokuphila awuphefumulela emakhaleni wawuthatha kwenye indawo wasebenzisa umoya wavuthela engikholwa ukuthi sonke thina esiphilayo siyakwazi ukuthi umuntu ukuze ngiphile ngidinga umoya obizwa ngolimi lesikhiwa kuthiwa yioxygen ukuze ngibe ngophilayo kakula ndawo lapho umoya uNkulunkulu awuthatha khona wawuphefumulela uvelela ngakuye wangena esidunjini lesana kwaba ngumuntu ophilayo engxenye ngingezelele futhi ngithi mina ngicabanga ukuthi okwenzakalayo ukufeni umfundisi kunje so ungathatha ikhandlela nxa ufuna ukulayitha ikhandlela ikakhulu emakhaya kulo mentshisi umentshisi lwani lwamakhanda lawana amnyama esingathi brown ngolimi lwesikhiwa umentshisi wona lwana wenziwa kanye kuphela ungavela ulayitha ikhanda lelana lisebenze kaliphindi futhi libuyele so ekufeni kuyafanana yikho kwenzakalayo ekufeni komuntu umphefumulo wona lwana wokuphila ungavela uphume kawula ndawo kawula siphala lapho ogcinelwa khona kodwa uyaphela unyamalale yikho kuthiwa iBhayibheli lize lithi ubuyela kumnikazi lo kanjani wawunikayo kumbe ngingene kwesinye isibonelelo futhi umfundisi kade sikulamagetsi lawo amagetsi lawo siyakwazi ukuthi siwathatha eKariba abanye siwathatha ngaphi eWange kodwa ke ungaya esitishini laphana ulight on kuyalayitha lokho ngingayacicha laphana kube off kuyavala kakuthi ukuthi amanzi lawana aletha amandla kagetsi aphinda futhi abuyele kuKariba ngakunjalo ngawuKariba kapheli manzi ngiyakwazi ukuthi into enzima lapho ngizalivumela ukuthi kuchazela ngesintu singani siyase ngingangezelela futhi lapho eBhayibhelini akulanto okuthiwa yisoul eyafakwa emuntwini khonokho abantu abakutsho ukuthi kuthiwa kuyaphila kodwa iBhayibhelini akukho sihle sikukhulume mfundisi ukuthi bathi may his soul rest in peace batsho njalo akulanto eBhayibhelini okuthiwa yisoul eyafaka emuntwini kodwa iBhayibheli ithi okubizwa kuthiwa yisoul kumbe living soul yikuhlanganisa yikho okubizwa kuthiwa ngumuntu yikho ema-church nxa kuthiwa kubhabhadizwa abantu abangaki kuyathiwa how many souls kubhabhadizwa imphefumulo emingaki akuthi ukuthi imimoya leyana yabe kuthiwa kubhabhadizwe abantu abangaki imfundiso yeBhayibheli eqondileyo ngoba uGenesis 2 verse 7 uthi uNkulunkulu wahlanganisa uthuli lomhlabathi lo moya wokuphila kwasokusiba isidalwa esiphilayo engayimfundiso ungakubamba lo ukuthi uchasisa umoya wokuphila wona lo kuthiwa ngesikhiwa ispark of life alright mbona nikade zama ukuchasisa yes ispark of life aso soul hayi aso soul okubizwa kuthiwa yisoul yikuhlangana ngumuntu osokuhlangene inyama lomphefumulo yikho kuthiwa yi-living soul so ngezinye indlela kungehlukana umoya wokuphila lothuli lomhlabathi akusela okuthiwa yisoul kumele sikucacise khonapho so iformula yeBhayibheli singakubeka ngesikhiwo ukuthi kuze kube lula dust of the ground plus breath of life equals to a living soul then ungathi dust of the ground minus the breath of life no soul yisami yankhona utha equation equation yakhona ngenye indlela kakulambodlela abafundisi lapho kuthiwa khona uNkulunkulu uyafaka ukuthi khona umoya kaOB nangu la okandlovu nangu ngoba esevusa uLazaro kazange athi ake linike imbodlela yomoya wakhe anti wathi Lazaro phuma vuka kunjalo ake siqede isikhathi ngani sesihambile indaba emangalisayo mfundisi abafileyo bayezwa yini singakhuluma labo yini siyabonga singakhangela lapha kumchumayeli ngu9 ivesi ngu5 lo 6 abalaleli bangabala uJohane ngu11 ivesi ngu11 njalo iBhayibheli lapha ithi yona ngoba abaphilayo bayazi ukuthi bazakufa kodwa abafileyo kabazi lutho njalo kabasela sabelo ngoba ukukhunjulwa kwabo kukhohlakele njalo lothando lwabo lenzondo yabo lomhawu wabo konke sekubhubhile kabasayi kuba lesabelo kulokho okwenzakala ngaphansi kwelanga so iBhayibheli lapha iyacaca lapha umuntu ofileyo kasekho iBhayibheli ithi kasazi lutho abo kuthiwa nxa mphila ngiyakwazi ukuthi ngiza njani ngizakufa kodwa ofileyo kasazi lutho akulanto engingamtshela yona ayizwe akulanto engingayenza
ayibone akulanto abanye ukuthi sisakhula thina sasijayela ukubona ubhuti besengela uchago phansi twake sinika abaphansi kodwa iBhayibheli lapha ithi yona akasela sabelo ngazusengela uchago ngazusengela usudlalisa uchago ukuthi isitshebo sethu siyakina singaseneli so iBhayibheli lapha ithi abasela sabelo nxa kade belenzondo kumbe belothando kumbe belomhawu kumbe belani besaphila iBhayibheli ithi mhlabe sifa konke lokho kuyabhubha so umuntu ofileyo gezwa umuntu ofileyo ngeke ukhulunywe laye umuntu ofileyo ngeke ancedise abaphilayo singabala even lo Isaiah 8 iverse 19 icho njalo la umfundisi ungakayithi khonapho omunye umngane wami wayesithi nesaphila swalala wayesithi na mina nxa ngifile ngafaka inhlabathi eningi kakhulu izansinda uthi lingaboni gqibela ngenhlabathi eningi lifaka inhlabathi lamatshe lizansinda kodwa ngokubala isesikubalela yena vele nxa engcwatshwa gezwa lokuthi kule nhlabathi phezulu ngoba iBhayibheli vela ngithi umuntu wavela enhlabathini uyabuyela ngapi enhlabathini engingasuphezo waphendula umbuzo sizagcina ngawo ukuthi kathi manje bangaphi abafileyo abakithi abasishiyayo sibangcwaba imihla lamalanga bangaphi sikhuluma sihlezi la bangaphi mfundisi mina ngafica indoda sithi ngeke ngalitshela singakawila ngithi asekhatshana sehambile awusekhatshana lapha sekhona vele sekhatshana kakhulu bangaphi siyabonga mfundisi ngizaqala ngokufunda incwadi kaMtshumayeli ngo9 ivesi ngelika10 ithi yona ke lokho ofumana isandla sakho sikwenza kwenze ngamandla akho wonke ngoba kawukho umsebenzi lomcabango lolwazi lokuhlakanipha endaweni yabafileyo lapho oyakhona so ke kusitsho ukuthi ekufeni umuntu uya endaweni yabafileyo iBhayibheli lesikhiwa lithi into the grave so ke ngamanye amazwi ungafunda uJobe ngo14 uyakubeka sibele ukuthi umlimo kangifihle endaweni yokulindela engcwabeni angifihle emhlabathini kabaye ezulwini yikho nxa simgebhela umuntu esefile kasimdingela indawo yokuthi aye siyamngcwaba si6 feet down ngolimi lomzini siyagebha sibili sigebhe simfake phansi so ke nxa simfaka phansi mfundisi uzabona uLazarus antu uLazarus wayengcwatshwe ebhalwini uJesu katshongo ukuthi Lazarus yehlo vele ezulwini wathi phuma kusitsho ukuthi wayefakwe ebhalwini lapha ekhona so abafileyo basebangcwabeni kathi kumfundisi lincedise bafundisi andli sonke la kule ngoma enye yangizwe ihlaya asoze ngiqambe abanye bayayazi ehlatshelwayo uthi uhambo olunzima ludlule emangcwabeni so ngathiwa nxa kumele uyezulwini kumele udlule emangcwabeni ngabona kule ngqondo yokuthi indlela yokezulwini kumele vele idlule emangcwabeni kunjalo kuliqiniso lingakanani khona ukuthi indlela ezulwini idlule emangcwabeni lokuthi siphendule umbuzo ukuthi abakithi kade abafileyo iminyaka isedlula bangaphi siyabonga engcenye ngingaqala ngevesi le bese sichasisa la umsebenzi ngo2 ivesi ngo29 lo34 ithi yona bobaba labazalwane yekelani ngikhulume ngokucacileyo ngokhokho wethu uDavid ukuba ufile njalo ungcwatshiwe le ngcwaba lakhe lokho likhona lathi kuze kube lamhlanje uvesi ngo34 abesisithi yena ngoba uDavid akayanga emazulwini lanxa yena ngokwakhe wathi inkosi yathi enkosini yami hlala ngakwesokunene sami so iBhayibheli iyacaca lapha sikhuluma ngoDavid indoda eyayithemba uNkulunkulu umuntu wenhliziyo kaNkulunkulu kodwa iBhayibheli ithi uDavid usengcwabeni wafa usengcwabeni lengcwaba lakhe Petro lokhuluma la nguPetro okhuluma lapha ngelanga lePentecost so iBhayibheli lapha iyasitshela ukuthi uDavid ingcwaba lakhe likhona lokho likhona lathi uDavid usengcwabeni ibisithi kayanga ezulwini so lapha iBhayibheli iyasicacisela ukuthi umuntu ofileyo kayi ezulwini loba elungile kayi ezulwini kodwa uyalinda ethuneni elindele ini uvuko okunye futhi esingakutsho esinye sezizathu esizenza ukuthi uJesu abuye ukuthi abantu abafileyo kabakho ezulwini uyabelanda bona ukuthi azovusa abantu abangaphi abasemathuneni kodwa iqedise phela mfundisi uthi ekhaya likawe kukhona izinto eziningi kunjalo uma ngisiyalungisela phinda ngibuye utsho njalo uJesu kuJohane ngo14 ivesi 1 siya ku3 so okunye okuzamenza ukuthi asuke ezulwini abuye ukuthi kulabantu bakhe abasemathuneni omele bazovuswa abesesenyuka labo aye ngaphi ezulwini so abantu bonke abafiliyo loba belungile
amathuna abo akhona lokho bekhona emathuneni belindele usuku lovuko. So ukufa kayisiyo indlela yokuyezulwini. Indlela yokuyezulwini iluvuko oluzakwenzakala mhla uJesu enjani ebuya lapha zavusa khona abafileyo besiya ezulwini. Siyabonga. Angazi mfundisi CK, angithi abalaleli esingakuchasisa kibo ukuthi silezibonelo ezilutshwana mbani uMose wavuswa engcwatshwe nxa sifunda incwadi kaJuda iyasitshela ukuthi uMose wavuswa wasiwezulwini lalabana bavuka uJesu abavuka uJesu evuka engcwabeni kunjalo kodwa abanengi balinde emathuneni kuyini esingakutsho ukuthi into lesiyibethele bafundi singaphindi ivuke futhi ngiyafuna sihle siqede ingaphindi sihluphe futhi indaba yokuthi umuntu nxa uhlobo sakho singcwabela uveve siseluveve kunjalo mfundi nxa usingcwabe komvutho asikomvutho ngingaqamba loba kungapho kulamangcwaba khona so ngizama ukuthi sikuqedeni lo kungasahluphi futhi. Siyabonga mfundisi. Ngabe ukufa kwenza umuntu ahambe ezulwini ngaso ke siyakhetha ukufa ngoba sibalekele inhlupho zawo nalomhlaba yiku Jesu wathi yena ke mina ngiyikufa lokuvuka lokuphila. So nxa sifuna ukuphila lokhu kasiye emangcwabeni kumele sikhethe uJesu sisaphila ngoba nguye olamandla wokuvusa abafileyo njengalokho wavusa uLazaro. So sonke nxa sikufuna ukuphila asikhetheni uJesu njengenkosi lomsindisi. Siyabonga abafundisi. Balaleli indaba isobala lanxa uSathane wachaya amangakhe wagcwalisa iganga lonke izihlobo zethu ezisishiyayo zilindile emangcwabeni. Siza kuchasisa siyaphambili ukuthi zilindeleni kuyini okuza kwenzakala. Kodwa ke sikukhuluma kathese ngifuna kube sobala kithi sonke ukuthi nxa umuntu esifa esiyangcwatshwa uzalinda engcwabeni lakhe. Akula ndaba ukuthi iminyaka imingaki ingaba iminyaka efika inkulungwane lo ifike iminyaka elikhulu loba iminyaka emingaki besemangcwabeni balindile emangcwabeni. Ungabuza ukuthi kuyahlangana inhlabathi lamathambo kube yini inyama iphele balindile besemangcwabeni. Umlimi asibusise nxa siqhubeka phambili sicubungula lindaba eyindaba esegudwini indaba ehluphayo imhlobo yonke lendimi zonke abafileyo bethu bayalinda besemangcwabeni. Inkosi siphathise sihlangane njalo kuvikelizayo isikhathi esifananayo endaweni efananayo. Siyabonga sibongela labafundisi bethu mfundisi CK lo mfundisi OP abakumpofu. Inkosi libusise siyabonga.